haiko katika nuru, lakini iko katika giza. Na tusishangae watu ambao wanajidai tunaenda mbingu wana mioyo ya chuki ndani yao sababu ya wengine. Ukimchukia mwanadamu mwenzako na unamchukia Mungu. Yesu anasema ya kwamba tusamehe wengine. Nyuma ya kusamehe hakuna tena hukumu. Wanafunzi wakamuuliza tuwasamehe mara ngapi? Yesu akawaambia siwaambie mara 7, lakini mara 7 mara 70. Yaani uvute yote mwenzako alikufanyia uone kama ni bure, uivute ndani ya moyo wako, umuone kama mtu ambaye mnaishi naye, mwanadamu kiumbe kama wewe. Mungu amekusaidia muishi naye. Je, umemsamehe mke wako? Umemsamehe mume wako? Unasamehe mtoto? Unasamehe jirani? Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Amen. Maneno ya Mungu ilikuja kwetu kusudi itusaidie katika safari ya kwenda mbingu. Ikiwa Yesu alikuja Yesu alikuwa na wengine ambao wangehudumia mbinguni. Wamalaika walikuwa kule, maserafi, wazee 24 na viumbe vingine ambavyo hatujui, lakini walikuwa katika ufalme wa mbingu. Lakini sababu ya mwanadamu tu, wewe na mimi, akakubali kuzaliwa kama mnyonge, akakubali kuja duniani kusudi aniokoe na wewe akuokoe, turizi uzima wa milele na sisi tuingie. Lakini wengine wanachezea wokovu. Usichezee wokovu. Kuko wakati ingali tatafutika, na hata leo watu wako wanatafuta wokovu. Wanajiswali, tutasali wapi, tutaabudu wapi, tutaenda wapi? Mambo yanayofanyika watu na bado ili neno la Mungu tunalichezea, wengi wanalichezea, lakini lingali litatafutika tu. Ubakie nyumbani kwako, hautakuja kusikiliza neno la Mungu. Haya, uende kwa kazi zako, utafute pesa. Haya, tafuta tu. Yote tuliikuta hapa chini ya jua, na yote itabakia hapa chini ya jua. Hakuna chochote tutakachokibeba. Lakini hili neno la Mungu likikaa ndani yetu, hata saa ya kufa litakuwa ndani ya mioyo yetu, na ndilo litatuongoza katika ufalme wa Mungu. Amen. Wewe na mimi tubaki tu waaminifu, hili neno tusiliangushe. Maadui wengi wamekwisha kuinuka, maantikristo ni wengi. Anaweza kuwa katika korale, anaweza kuwa katika watumishi, anaweza kuwa hapa na hapa katika wakristo wenzako. Iko mule antikristo, iko pale. Hautangoja aseme usikie iko wapi. Iko pale pembeni yako. Ule mwenye anakushawishi kutokusikia neno la Mungu ni antikristo. Mungu wetu atusaidie. Tuepukane nao, wale wenye kutuongoza kwa njia ambazo hazifai, hazilingane na neno la Mungu. La kuambia sasa basi kukunya kapombe kadogo, basi kusema hivi na hivi na hivi, ile basi ile ndio itatuma hapana. Tutengeneze maisha bado tungali hapa chini ya jua, na tujue ya kwamba neno la Mungu ni lile halitabadilika. Jinsi lilivyokuwa jana na leo na hata milele, ndivyo lilivyo, na halitageuka mpaka Yesu arudie kuchukua kanisa likituongoza. Na anayekubali kuongozwa na neno la Mungu, huyu ndiye mwana wa Mungu. Amen. Na kama hauongozwi na neno la Mungu, ndani ya moyo wako unaona kila kitu chenye unaanza kufanya hakikuhukumu. Kile kitu hakikuhukumu, yaani umekwisha kupotoka. Lakini Roho wa Mungu anakuonyesha hata kuvaa. Mbele utoke mnyumba, anakuambia hii yenyewe unavala haiko vile ndio Mkristo anapaswa kuvala, au abebe vazi la hivi ndani ya nyumba ya Mungu pahali wengine wako. Ukisikia roho inakwambia si ni mavazi tu, nitavala tu, nitaenda hivi tu, yaani umekwisha kuangamia tayari. Neno la Mungu limekwisha kukuonya, lakini hautaki kuonyeka. Na wengine walishakufa ganzi, mioyo yao tayari imekufa ganzi. Hawajui tena mwelekeo, hawajui tena waende wapi. Lakini Yesu anasema leo, kama ukisikia sauti, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Rejea tena, utubu,
Mungu atakurehemu na atakusamehe yote. Neno hili ndogo libaki kwenu na kwangu. Amen. Amen.